Bad Girl, previše detalja, znači svaka čast. Ovo kida. I pozdrav za ekipu i dobrodošli u novi video. Danas konačno radimo video koji ste vi dugo tražili na mojem kanalu, a ja ga nisam snimao zato što ga je snimao moj kolega koji je jučer naglasio da više neće snimati, tako da sam mu ja odlučio ukrasti taj serijal. A taj serijal se zove Reakcija na vaše crteže, znači bit će više serijala, imate Discord u opisu, ostavljajte vaše crteže, a sad pal intro. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentarišaj klip, šeruj klip, ej. Evo nas ovdje u vašim crtežima i tu ćemo sada reagirati na vaše crteže. Ne znam zašto sam tak energičan, a cijeli dan mi se spavalo, nema veze. Kao što vidimo, ovo je friza i mnogo je lijepo i dobro nacrtan. Nisam stručan da ocjenjujem vaše crteže previše. Izgled vašeg crteža mojem oku i na pravog karaktera kak liči, po tome ću ja ocjenjivati. Tako da znate, kao što sam rekao, ovaj friza je odličan, bar meni, a vi ako imate drugčije mišljenje, pišite u komentare. Normalno, nikog da niste hejtali, svako se trudi najviše što može. To moram naglasiti. Kogod bu hejto neki crtež dobit će ban s kanala. Ovo je Gohan, kako bi on izgledao u Dragon Ball Super Broly filmu i sviđa mi se ova ljubičasta jakna i odlično je nacrtano. Gohan Teen Super Saiyan 2, majstor stvarno ima smisla za crtanje i odlični su mu crteži. Teen Gohan, kao što sam rekao, Kid Gohan, ok, ovo dominira, svaka čast. Goku, dobro, osmijeh mi je malo creepy, ali odličan crtež. Bar za mene. Ovo je Pain valjda, ako je dobro vidim. Da, možete i Naruto ili bilo koji drugi crtež, ne mora biti samo Dragon Ball iako je kanal vezan za Dragon Ball, ali može biti bilo koji drugi crtež, tako da ovaj Pain je prilično dobro nacrtan i ja ne mrem ni tak. Malo je mutno, ali koliko vidim ovo je Goku kak radi Kamehameha, tako da odlično nacrtano, puno detalja vidim, wow. Ok, ovo Kida Ultra Instinct, znakovi Goku, predobro nacrtano, svaka čast gospodine Pele Pro, tu je i Bardock, odlično, puno detalja crtaš i sviđaju mi se jako tvoji crteži. Ok, Ultra Instinct Goku, ovo Kida. Dobro, malo ti je ruka tu pobjegla, ali potpuno Kida crtež, što je zanemarivo. Wow, svaka čast. Ovo je Hit, najveći ubojca, odličan crtež. Bad Girl, wow, previše detalja, znači svaka čast. Ovo Kida. Ultimate Gohan je napisano na japanski, wow. Svaka čast. Ovo zaslužuje podršku. Odlično crtaš. Imamo tu opet od Pelea, odličnog Super Saiyan 2 Gokua. Crno-bijela verzija, odlično, svaka čast. Super Saiyan 3 Goku, ali ne mogu ja to okrenut, ali odlično. Lijepi prikaz Hita na turniru moći, svaka čast. Da, preći ću kroz sve ove crteže koje imamo do sad, tako da možete nove stavljati. Znači, Krillin u borbi protiv Sana, to jest Vegete i Nape, odličan crtež, svaka čast. Wow, ok, ja se nadam da si ti ovo crto, jer ovo ako je ukradeno iz interneta, wow, svaka čast. Harry Potter i Harry iz Harrya Pottera, dobro, ja ovo ne mogu okrenut, ali odlično. Goku, odlično nacrtano, svaka čast. Tu je Prince, kojeg svi volimo iz Broly filma, odlično nacrtano, svaka čast. Itachi, valjda. Sasuke iz Boruta sa Rinneganom i Sharinganom, ili Rinne Sharinganom, kak se to iščita, odlično. Tu je Deidara iz Naruta, Frieza, odlično nacrtano, svaka čast, vidi se da pokušavaš sjenčati. Obito, Boruto, moram priznat lijep crtež Boruta, svaka čast, i Obito je lijep. Ovo je Madara, kako lijep prikaz Kakashija, svaka čast, vi crtate profesionalno, ja ne mogu ono. Ovo je Super Saiyan 4 Goku, pretpostavljam, malo si full sise, ali nema veze, odlično je. Nešto kao Chibi Goku, mnogo mi se sviđa i odlično odrađeno, stvarno nemam riječi. Denis, wow, ja nemam riječi ljudi. Odličan crtež, svaka čast, znači wow, ovo je nešto nevjerovatno. Da, kao što Denis radi ovdje, molim vas da se i vi potpišete na vaše crteže da bi bili originalni. Mislim da znamo da su vaše, da nisu ukradeni sa interneta. Ovo je Super Saiyan Goku i odlično je napravljen. Matomi radi, lijepo si nacrtalo ovog Brolija, odličan crtež. Ok, ovo je naopačke slikano i ja to ne mogu okrenuti. Hvala. Odlična slika Itachija. Hashirama protiv Madare valjda. Ispravite me Naruto fanovi, nije me briga, sam dobro rekao. Kakashi je ovdje odlično nacrtan, znači Denis se svaka ti čast. Madara je to. Odlično.
Sasuke i njegov... Jebote, sad se ne mene sjetiti kako se zove. Ne mene se sjetiti kako se zove, nebitno. Kakashi Obito, Itachi na samrti, Orochimaru, ne znam ko je to. Još jedan odličan prikaz Zenith. Naruto radovi, ali nema veze. Ovo je super. Gohan u odjelu, odlično. Bad Girl šalje Itachija. Kako je lijepo nacrtala Brolyja, ljudi moji, ovo zaslužuje like. Svaka čast. I Kakashi Hatake, znači cura stvarno zna crtat, tu se nema šta reći. Lord Beerus, ma to, aj se otpri. Ma to, gospodine uništenja, wow. I dosta detalja dodaje, ono koliko ja primijetim. Ova verzija Trunksa mi se sviđa, ono što su oni napravili u Superu i ne toliko. Fora crtež, svaka čast. Tu je pobojani Teen Super Saiyan 2 Gohan, to je crno-bijela tehnika, u dijelu je crno, ovo je bijelo i odlično je. Super Saiyan God Goku, znači, dobro malo ti je kosa pobjegla, ali odličan crtež, čak i dosta detalja. I Matija prikazuje anime vs manga crno-bijela verzija lika kojeg ja ne znam, ali Matija svaka ti čast, odličan je. Znači ja želim da se zahvalim svima koji šaljete svoje crteže na naš Discord server, pridružite se obavezno, pošaljite nove crteže, jer želim vidjeti koliko znate crtat. Mislim, ja znam da vi znate crtat bolje nego ja, ali znači ovi crteži su tako da samo šaljite crteže, budite aktivni i to je to za ovaj video. Mi se vidimo u idućem, pozdrav!